ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Самсам Ғайрузода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор, махсусан дар самти мусофирати сокинон ба кишварҳои хориҷ, тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. аммо мутаассифона ҳастанд нафароне ки бо кирдорҳои ғайриқонунӣ ва амалҳои коррупсионӣ ин ҳама талошҳои ҳукумати мамлакатро сарфи назар намуда, бо истифода аз шароити ба миён омада чиптаи ҳавопаймоиро бо нархи зиёд ба аҳолӣ пешниҳод менамоянд. дар натиҷаи чорабиниҳои фаври ҷустуҷӯии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рафтори қаллобонаи ду нафар ошкор гардида, нисбат ба онҳо чораҳои қонунӣ андешида шуд. гузориши ҳамкоронамон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити имконоти зарурӣ ҷиҳати амалӣ намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба мусофират, анҷоми сафар ба хориҷи кишвар ва бозгашт ба ватан тамоми тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. вале ҳастанд шахсони манфуру манфиатхое ки ин ҳама талошҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сарфи назар намуда, бо истифода аз мушкилоти пешомада хилофи виҷдону имони хеш даст ба кирдорҳои номатлубу нафратовар мезананд ки ин ҳолатҳо боиси паст гардидани эътимоду боварии мардум ба сохтору мақомоти давлатӣ мегардад. чунончи тибқи дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба протоколи ҷаласаи якҷояи роҳбарияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ оид ба танзими нархи чиптаҳо ва пешгирии ҳолатҳои болоравии нархи он дар хатсайрҳои самти Федератсияи Русия арзиши як чипта дар ҳарду самт $500 Штатҳои Муттаҳидаи Америка баробар ба 5800 сомонӣ муқаррар ва тасдиқ карда шудааст. вале зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ дар ин самт аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд ки фурӯшандаи нуқтаи фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоии ҷамъияти саҳомии кушодаи Somon Air Нурматов Худойберди Қамбарович бо маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслаки ҷиноятии худ, яъне сармутахассис ҳуқуқшиноси нуқтаи дидбонгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Душанбеи раёсати сарҳадоти кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддинзода Илҳомиддин Насриддин ба таври сунъӣ арзиши чиптаи ҳавопаймоии самти Душанбе Маскавро баланд нишон дода, барои як адад чиптаи ҳавопаймоии самти мазкур маблағи аз 9500 то 12500 сомонӣ муайян кардаанд. раванди санҷиши ҳолати мазкур нишон дод ки номбурдагон дар давраи моҳи майи соли 2021 бо роҳи фиреб ба боварии 43 нафар шаҳрвандон ки мақсади ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Россия сафар карданро доштанд даромада, аз онҳо дар маҷмӯъ маблағи 433300 сомониро ҳамчун маблағи арзиши чиптаи самти мазкур талаб карда гирифта, вале ба манфиати шаҳрвандони корафтода ягон амалро иҷро накарда, онҳоро фиреб дода маблағҳои мазкурро пурра ба манфиати худ истифода бурдаанд ки дар натиҷа бо ин амали ҷинояткоронаи худ ба шаҳрвандон ба миқдори махсусан калон зарари моддӣ расонидаанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Нурматов Худойберди Қамбарович ва Нуриддинзода Илҳомиддин Насриддин бо аломатҳои ҷинояти дар моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, нисбати номбурдагон чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ гардида, айни замон тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. юристи коргари аэропорт дааст. ва хурдем занг задам гуфт ки пулоша пешакӣ биёр бите. Билетора гуфт ман наиста метавонам. Пулора мевардам медодам ба тариқи телефон WhatsApp як номери расист ки қати мара билетора мепартофт. Ай кори кардагим беҳад пушаймону дига ҳама ҳаракат мекунем ҳамин корро да даст назанем. Пушаймони. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш менамояд ки агар ба доми фиреби Нурматов Худойберди Қамбарович ва Нуриддинзода Илҳомиддин Насриддин афтода бошанд, дар ин бора ба агентӣ муроҷиат намоянд.
имрӯз гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои пойтахт бо сокинон мулоқот намуда бо паҳн намудани варақаҳои тарғиботӣ ва тақсимоти ниқоб зарурияти риояи гигиенаи шахсиро ба аҳолӣ фаҳмониданд. ҳамзамон ба сокинон маслиҳат дода шуд ки нисбат ба саломатии худу атрофиён бепарвоӣ зоҳир накарда барои эмин мондани худ ва наздиконашон аз ин бемории хатарноки сироятӣ ба марказҳои саломатии макони зисташон муроҷиат намуда ваксина гиранд. гузориши ҳамкоронамон. طبق دستور سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و ستاد شهری اوید به پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سیرویاتی کرونا ویروس کووید 19 در پایتخت مملکت کارهای فهماندهی جهت امین ماندن ساکنان از این بیماری پرزور می‌گردد. با همین مقصد در ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارمندان حفظ حقوق، معارف و فعالان کسب و کار گوناگون همروزه سحر و بیگاه در صحن باغ استاد رودکی و بازار مهرگان جمع آمده، سپس به گروه‌ها تقسیم گردیده کارهای فهماندهی را در جاهای جمعیتی بر راه ماندند. از جمله امروز از جانب گروه‌های تأسیس گردیده در بازار مهرگان، کوچه و خیابان‌های رودکی، میرزا ترسونزاده، گلگشت و باغ‌های استاد رودکی، صدرالدین عینی، احمدی دانش، اطراف نشان دولتی، پرچم ملی و دیگر نقطه‌های سیرآدم با ساکنان ملاقات و صحبت‌ها دایر گردید. ضمن صحبت به آنها توصیه داده شد که در جایهای جمعیتی و مکانهای سیرآدم از نقاب‌های محافظتی حتمی استفاده برده قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمایند. همچنین به ساکنان توصیه داده شد که نسبت به سلامتی خود و اطرافیان بی‌پروایی ظاهر نکرده برای امین ماندن خود و نزدیکان از این بیماری خطرناک سیرویاتی به مرکزهای سلامتی مکان زیستشان مراجعت نمایند. بهر پیشگیری بیماری سیرویاتی ما را ضرور است که دسته‌جمعانه مبارزه برده از توصیه‌های طبیبان استفاده نماییم. با دستور و سفارش‌های شهرداری در 4 ناحیه پایتخت گروه‌های کاری تأسیس یافته‌اند که آنها در جایهای جمعیتی و مکان‌های سیرآدم به خاطر پیشگیری از این بیماری سیرویاتی با ساکنان و مهمانان شهر کارهای فهماندهی می‌برند. محمد مومنزاده، مهروز جمعه، بهادری قربان، اخبار. бо мақсади дар сатҳи сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки доираи васеи сармоягузорону соҳибкорон ва намояндагони ширкатҳои ватанию хориҷӣ, ассотсиатсияҳо ва созмонҳои соҳибкорӣ дар мавзӯи пешвои миллат ва ҳадафҳои рушди устувори соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ доир гардид. гузориши навбатии ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. яке аз самтҳое ки метавонад ба иқтисоди миллӣ даромади назаррас ворид намояд ин рушди соҳибкорӣ дар мамлакат ва фазои сармоягузорӣ мебошад. зимни ҳамоиши илмӣ ки имрӯз бо иқдоми кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид, иброз карда шуд ки ҳаҷми сармоягузориҳо дар мамлакат сол аз сол афзоиш ёфта, танҳо дар солҳои 2013-2020 ба рушди иқтисодиёти кишвар зиёда аз 65 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст ки зиёда аз 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим мебошад. айни замон дар ҷумҳурӣ 70 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ мавриди татбиқ қарор дошта, маблағи умумии онҳо наздики 40 миллиард сомониро ташкил медиҳад. با مقصد رشد اقتصادیات و صاحبکاری سرمایه‌گذاری اینفراستراکچور جمهوری تاجیکستان وابسته به سمت سرمایه‌گذاری صاحبکاری تکمیل داده شده و مستحکم کرده شد. یکی از این ساختارها این شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بهتر کردن فضای سرمایه گذاری می باشد که این برای همچون میدانی مکالمه دولت و بخش خصوصی به حساب رفته برای پیگیری، برای بررسی و قبول قرارهای دخلدار وابسته به سمت‌های صاحبکاری و سرمایه گذاری خیلی مهم ارزیابی می گردد. ҳамзамон дар чорабинии нақши бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъсис ёфтани равзанаи ягона барои ба қайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, содагардонии низоми иҷозатдиҳӣ, ба санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ якчанд маротиба эълон гардидани маратори қабули кодекси андоз дар таҳрири нав, ташкили низоми ҳуқуқиву иқтисодии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, таҳия ва мавриди амал қарор гирифтани қонунҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин таъсиси фонди дастгирии соҳибкорӣ ва баъдтар дар заминаи он таъсиси корхонаи воҳиди давлатии саноатсодиротбонк назаррас ва калидӣ арзёбӣ гардид. лоиҳаҳои давлатии сармоягузории татбиқшаванда дар самти энергетика, нақлиёт, обёриву обтаъминкунӣ, рушди бахши хусусӣ ва дигар самтҳо ки барои инкишофи соҳаҳои саноати кишвар ва беҳдошти фазои сармоягузорӣ муҳим мебошанд, мавриди амал қарор доранд.
дар анҷом як қатор соҳибкорон ва намояндагон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои саҳми арзанда дар корҳои ободонӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо ифтихорномаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. Зульфия Раҳимзода, Аҳлиддини Карим, Ахбор. идомаи ахбор. Сокинони ноҳияи Ҷайҳун имсол баъд аз ҷамъоварии ҳосили зироат аз кишти асосӣ нақша доранд, ки дар майдони беш аз 6700 гектар кишти такрориро анҷом дода, дар ин мавсим низ бо рӯёнидани ҳосили баланд дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳм гузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун вобаста ба шароити созгори иқлим ва обу замин баробари дигар зироатҳо махсусан дар самти истеҳсоли пиёзи барвақтӣ, сабзӣ, полезӣ, пахта ва лимӯ таҷрибаи бой дошта, ҳамасола аз аввалинҳо шуда маҳсулоти хушсифати барвақтиро пешниҳоди бозори дохилӣ ва хориҷӣ менамоянд. имрӯзҳо дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Ҷайҳун дар заминҳои аз ҳосили даври аввал холӣ гашта кишти такрории зироатҳо идома дошта. Ба гуфтаи масъулин, ҷиҳати таъмини саривақтии дурнамои пешниҳод гардида дар ноҳия ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад. айни ҳол дар майдони 1470 гектар кишти ҷоримака барои дон, 100 гектар шолӣ, 1750 гектар кишти ҷоримака барои хӯроки чорво, 555 гектар кишти ғалладонагиҳои лӯбиёгӣ гузаронида шудааст ва мо тасмим гирифтем ки соли равон дар майдони 6734 гектар кишти такрори зироатҳои кишоварзӣ гузаронда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми босазои худро гузорем. طبق اطلاع مسئولین کشاورزان ناحیه جیهون امسال در کشت اساسی از روی دورنمای معین گردیده باید در میدان 16814 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون را به راه می‌ماندند، ولی در نتیجه تدبیر اندیشی‌های نتیجه بخش و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی توانستند که این نشانداد را به 18150 هکتار رسانند که به 108% دورنما برابر بود. از هر یک هکتار پیاز بروقتی به حساب میونه از 400 تا 500 سنتری حاصل جمع‌آوری شد. از میدان غلظانگی‌ها باشد از 45 تا 50 سنتر جمع‌آوری کرده شد و ما سال روان در کشت تکراری زراعت کشاورزی باید که در میدان 1900 هکتار کشت سبزی گذرانده تمام منطقه‌های کشور را با این نمود محصولات با پررگی تامین نمود. طور مشاهده می‌گردد امروزها در شهر و نواحی منطقه باختری ولایت ختلان کارهای صحرایی بخصوص کشت تکراری زراعت‌ها با مرام ادامه داشته. کشاورزان با کارکرد اگرتکنیکای پرورش، غذادهی و آبمانی مشغول می‌باشند. طبق اطلاع مسئولین سرریاست کشاورزی ولایت ختلان امسال در حدود ولایت دورنمای کشت تکراری زراعت‌ها 130222 هکتار را تشکیل می‌نماید که تا به امروز در میدان زیاده از 114080 هکتار کشتی زراعت‌های با این ایام موافق گذرانیده شده است. کشاورزان ولایت در 5 ماه سال 2021 مجموع عمومی محصولات کشاورزی را به 2 میلیارد 279 میلیون 831 هزار سومانی رساندند که نسبت سال 2020 به همین دوره 303 میلیون سومانی زیاد می باشد. کشاورزان ولایت تا به امروز غله‌دانگی، غله‌لوبیایی، پولزی، سبزیجات و آخر ایول و اولی ماه آگوست کشت کارتوشکا کی تکراری آغاز می‌گردد. ساکنان و کشاورزان ولایت ختلان هر وجب زمینی در اختیار داشتهشان را ثمره بخش استفاده کرده با رویانیدن 2-3 مرتبه حاصل در یک سال حصه ارزنده خود را در تامین فراوانی بازار استعمالی و در مجموع تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت می‌گذارند. تفرعلی صاحب نظر پرویزی سفر برای برنامه اخبار. مسئولین و متخصصان قسم متحده رقم دهم خدمات حربی کنانیده شده دولتی آتشنشانی شهر استرافشان برای از سوختار ناگهانی حفظ نمودن غله‌زور با کارگران و اجراکاران کوآپراتیوهای استحصالی و تجارتی و سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی صحبت و واخوری‌ها گذراندند. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از شهر استرافشان. مسئولین قسم مخصوص دهم خدمات آتشنشانی عاید به محافظت شهر استرافشان جهت عملی‌سازی دستور هدایت‌های راهبری عالی مملکت امروز سلسله چاره‌بینی‌های ترغیباتی فهماندهی را روی کار آوردند. متخصصان ورزیده این نهاد
بابت از ساختار ناگهانی امین نگاه داشتن 1050 عدد انشاءات خارجی خلق، منزل‌های استقامتی ساکنان 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهر استرابشان ولایت سوخت، همروزه موجودیت تجهیزات و واسطه‌های دیگر ساختار نشانی، عیانیت‌های پیشگیری کننده ساختار و آمادگی متصدیان ساحه را در کارخانه تشکیلات، مؤسسه‌های معارف تندرستی، بازارهای انجام خوراک، مرکزهای سودا، خدمات رسانی، فرهنگی و ورزشی و منزل استقامتی اهالی تحت نظارت قرار دادند. در ردیف پیاده‌سازی کارهای عمومی فهماندهی نسبت پیشگیری نمودن ساختار ناگهانی، دسترسی ورقه‌های آگاه کننده عیانیت‌های موثر از جانب مهندسان و کارمندان قسم مخصوص دهم خدمات آتش‌نشانی عاید به محافظت شهر استرابشان و مسئولین تشکیلات مؤسسه‌ها حالت کارشایمی 76 عدد منبع آب آتش‌نشانی و 5 حوض قبورهای در انشاءات خارجی خلق، 15 قبور و 159 حوض لبریز آب آتش‌نشانی در 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات جای داشته منتظم تحت نظارت قرار داده شده است. تا این روز از طرف کارمندان 179 عدد انشاءات خارجی خلق و زیاده از 2126 عدد منزل‌های استقامتی و 12756 نفر شهروندان با قاعده‌های نظارت دولتی بهتر از ساختار کارهای فرماندهی گذرانده شده ایستاده است. مورد به تاکید است که جهت آموزش قاعده‌های بی‌خطری و محافظت از ساختار و پیشگیری علنگه ناگهانی، کارمندان قسم مخصوص دهم خدمات آتش‌نشانی عاید به محافظت شهر استرابشان رشته همکاری را با آموزگاران و محصلین کالج و گیمنازیاها و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات مستحکم بسته در طینت نورسان جوانان حس احتیاط نمودن انشاءات و منزل‌های استقامتی، حوض و قبورها و منبع‌های آب ساختار نشانی را بیدار می‌سازند. مطابق با نقشه جای داشته امروز در بینای مأموری این نهاد آزمون شهری رسمی بهترین در موضوع چاره‌های پیشگیری ساختار ناگهانی دایر گردید. اشتراکداران رسم‌های در مؤسسه‌های تعلیمی کشیدهشان را در علاوه‌دگی به هیئت حکمان قسم مخصوص دهم خدمات آتش‌نشانی عاید به محافظت شهر استرابشان دسترس نمودند. در بین خوانندگان صنف‌های 1-11 مکتب تحصیلات میانه عمومی شهر استرابشان آزمون رسمی بهترین در موضوع بهتر ساختار دایر گردانید. مقصد از گزارش آزمون رسمی بهترین در موضوع بهتر از ساختار تربیت نمودن مناسبت احتیاطکارانه با مالکیت شخصی و جمعیتی، بلند برداشتن مهارت بدیهی و ایجادی، انکشاف کارهای ترغیبات و تشویقات، اعاده روی قاعده بهتر از ساختار در بین مؤسسین مؤسسه تعلیم به شمار می‌رود. از یک سو دو رسم پیشنهاد کرده نورسان و جوانان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات 3 عدد رسم خوانندگان بهترین دانسته جهت اشتراک با آزمون ولایتی ولایت سوخت پیشنهاد کرده شد. مزبوط بابازاده از شهر استرابشان برای برنامه اخبار. موضوع دیگر، حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد ساحه معارف و بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. در همین زمینه در ناحیه تیمورملک بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تعمیر و برقرارسازی صنفخانه‌های ایلوگی ادامه دارد. گزارش حکمت‌الله حسین‌زاده از ناحیه تیمورملک. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف و بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای مهمی را عمل می‌نماید. زیرا معارف در مملکت یکی از ساحه‌های کلیدی محسوب یافته، شرایط حاضر تقاضا می‌نماید که فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی با معیارهای روز مطابق گردانده شود. رشد ساحه معارف و وارد نمودن تکنولوژی زمانوی و بهتر شدن شرایط تعلیم برای خوانندگان امکانیت فراهم می‌آورد که نسل نورس علم‌های معاصر را از خود نموده در رشد و بخش‌های گوناگون سهم گذارند. در دوره صاحب استقلالی مملکت ساحه معارف رشد یافته در ناحیه تیمورملک زیاده از 20 مؤسسه‌های نو زمانهایی ساخته به استفاده داده شد. این چنین با دستگیری کمیته پدر و مادران و صاحبکاران محلی مؤسسه‌های تعلیمی نوسازی گردیده ایستاده است. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 4 برای 240 جای نشست ساخته با استفاده داده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 باشد برای 640 جای نشست که ساختمانش ادامه دارد در عرفه جشن بزرگ ملی ساخته با استفاده داده می شود. طبق کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال گذشته 24 نفر، این سال باشد 23 نفر به دانشگاه ها داخل شده عنوان دانشجو را گرفتند. همین است که در مکتب‌های ناحیه تیمورملک دانش آموزی خوانندگان نسبت به سال‌های گذشته بهتر گردیده. هر سال داوطلبان زیاد به مکتب‌های عالی مملکت شامل می‌گردند. حکمت‌الله حسین‌زاده از ناحیه تیمورملک ولایت ختلان برای برنامه اخبار.
бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. Саломат бошед.